الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah ya rinisap kami ha waktu ini insyaallah ta'ala amuin tumukbal kaniusin sa rayaw-rayaw pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini yari haray ko in gurunat o kalasan amuin launta tagsuko sin waktu ini insyaallah ta'ala amuin dimihil kato taniyo panghimati sarta pagpatumtum supaya amuin kapag lamit-lamitan sin kita niyo inimatin insyaallah subhanahu wa ta'ala karena amunain nikmat sa lago-lago amunain tungod paparkala pagpatumtum piyatumtumihan antara nato dayong hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala mahasud si madinggi iban sinamun pamiat sin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mabit to di na ako magpalugay nitukbal ko pa uro nato kalasan in microphone na waktu ini amuin siya na igmamayta ka to taniusin pangadyan nato insyaallah ta'ala wayro na lugayin dahin kan Sheikh Abdullah Yasin bal yatafaddal siyadatu mashkura. Alhamdulillahi alladhi ja'ala yawmal jum'ati afdalu ayyamul usbu' wa ja'alahu idan li ayyamihi fakhtassuhu bi khasa'is jalilatin liya'rifa al-mu'minuna qadrah wa yakumu bihaqqihi ala wajhil masru' wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah minhul mubtada wa ilaihir ruju' wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahda da'in wa ajallu matbu'in salawatullahi wa salamuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin fil huda wat tuqa wal khudu' wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna lillah al-amru kulluh biyadil khair kulluh yakhluqu ma yasha' wa yakhtar wallahu dzul fadlil azim. Waskuru ayyuhal mu'minuna ni'matallahi alaikum bima khassakumullahu bihi minal fadaili allati lam takun li ahadin minal umami siwakum khassakum bihadihi al-millatil khanifiyatis samhati allati hiya akmalul milal wa atammuha wa aqwamuha bis-salih bil masalih. As'alallah wa iyyakum an yarjukana at-tamassuk biha was-sabatu 'alayha ila yaumi an nalqahu subhanahu wa ta'ala innahu ala kulli shay'in qadir. Mga bariman, barhurmat, nagdurungog ha waktu ini yari kita niyo bilang ha duman sin Jumaat atau malam Jumaat dahil sa babyeto dahil mga napina mo maudo atau pangadjian patumtum agin hobaran na mo lapay na yung kita niyo kataan amuin maudo kabidda sil adlaw Jumaat ay bidda dahil ha kaiwanan adlaw iban na sin kaiwanan, kalabyan, karayawan dihil sinallahu ta'ala ha adlaw na sabot. Mga barhurmat nagdurungo inadlaw Jumaat dahin ha mga tartanto ha umat sin Islam dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah
Dain ha mga biabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw ini, dain ha mga kalabbian karayawan. In adlaw Jumaat, amuin nalawng dain doon in al-Yahud iban si mga Nasara. Adapun in kita bangsa Muslimin, hidayatan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala doon. Diha ini ingkaunan si manusia magad. Magad kato niyo sarta sin amuin makauna. Bisan sila makauna rin kato hawak tu hajaman. Ingkaunan sin al-Yahud in adlaw Sabto, iban in Nasara adlaw Ahad. Hati niya in adlaw Jumaat, siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga bariman. Demikian adapun in kita niyo, walillahil hamd, in adlaw na to siyuko kato niyo sin Allah adlaw Jumaat amuin. Hinang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo iban tartanto siyuko kato niyo in siya sampai mahinang imano siya kato niyo magad. Alhamdulillah, hadirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat sin Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma talat as-samsu wa la gharabat ala yawmin khairin min yawmil jum'ati. Wayruun na amuin gimuain matasuga. Way na sa rayaw-rayaw amuin gimuain suga din ha suwangan iban sumadlog siya rin ha sadlopan doon ha adlaw Jum'ah. Way na sa rayaw-rayaw pagwasin matasuga yung pagsadlop niya dahin ha adlaw Jum'ah. Hadan Allahu lah hidayatan panduan kita niyo sin Allah ta'ala doon, wa adallan nas anhu kamatauran manusia nalupa nalawong sila dahin ha adlaw yan pannasulana fihi tabaun in manusia ha adlaw Jumaat magad siya sila karena siyuko kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walil Yahudi yawmul Sabt, in suko si mga Yahudi adlaw Sabto, walil Nasara yawmul Ahadi, rawahu Ahmad. Min khasa'isul Jum'ah, kabidda sin adlaw Jum'ah. Bunan to siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw yan. Dahin ha mga kabidda niya bi khasa'isin kauniyatin. Bidda roon in waktu, bidda siya in waktu niya, in kapapanjari kaniya. Demikian in university tanda niya bang adlaw Jumaat, kaya bidda siya si Allah subhanahu wa ta'ala in mga makhluk. Demikian kabidda aon kabidda niya hihinangon ha ibadat dahin haruga ing adlaw. Bidda aon dirihilan tartanto sin Allah ta'ala ibadat doon nakawajib, doon nakasunnat adlaw Jumaat. Siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala wala siyara ha kaibanan adlaw. Dahin ha mga kabidda sinadlaw Jumaat kauniyah. Amoy nasabot hadis si Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Nagsabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pasalan sin yawmul Jum'ah. Qala Rasul fihi khuliqa Adam. Haadlaw Jum'at piyapanjari in afu natu Adam. Doon siya piyapanjari adlaw Jum'at wa adkhala al-jannah piyasud siya sin Allah surga adlaw Jum'at wa fihi ukhrija minha adlaw Jum'at isab siya piyagwa din halom sin surga wala takumus sa'atu di maaunin adlaw kiyamah illa malainkan fi yawmil Jum'ah. Hati niya maaunin adlaw kiamat gantian in dunya ini lubuhon in dunya ini umugdan siya adlaw Jum'ah. Yato kabidda ha kauniya kapapanjari hapiapanjari hawaktu hakaibanan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot sila hadlaw Jum'ah. In hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Demikian bidda siya dahin hakaibanan adlaw sa'atul ijabah. Aun waktu ruun tartantu tatay maun sin Allah ta'ala in du'a adlaw niya. Hawaktu niya. Wa fi hadal yawm sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Wayroon dahin hamanga hambuk ipon. Umamu in pangayo niya. Tumindog siya. Magsambahayang mangayo fa Allah Ta'ala. Mangayo karewan dunya akhirat. Illa atah Allah. Malainkan ay hiril kanya sin Allah. Ay taymaon sin Allah Ta'ala. Wa arjas sa'at. Iwan aun doon sa rayaw-rayaw. Waktu li ijabatid da'wat. Tatay maon in mga pangindua asin kita niyo. Ijabatid da'wat sa'atikum hadi. Dahin ha mga waktu piyabidda sin Allah Ta'ala. Tatay maon in pangindua. Mabayna an yadlis al-imam. Antara lingkod sin imam ay hatib. Sampai itunay in sambahayang Jum'ah. Biya na sinasabot hadis Imam Muslim rahimahullah an Abi Musa al-As'ari radiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal hiya ma bayna an yajlis al-imamu yani alal mimbar. Habok waktu sa harga-harga doon tatay mo na yung dua ang nahaot sin dua lingkod sin hatib hataas si mimbar. Ila an tuqdiyas salatu sampai itunay ni itindog na in sambahayang Jum'ah. Haragpos munasib diha ini. Maksud sin hadis anna nas fi hadis sa'ah nato di manusia jamaah hawaktu ini yajtami'una ala imamin wahid. Sabab hawaktu yan nahambuok in jamaah halom si masjid hambuk imam. Hambuk na imam nila fi maw'idatin wahidatin in nasihat nila hambuk. Nahambuk sila imam, nahambuk sila hambuk nasihat fi salatin wahidin napun sila hambuk sambahaya. Amon tadain ha mga munasib munasiba sin waktu adlaw Jum'ah. Tay maun in pangindua asing kita ni uray doon mga bariman. Ayaw na to haman-hamanon yung mga pakaradyaan ini karena dihil kato ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin pa hajaman sin pangunan to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sampai patikmil jaman na to bihaon alhamdulillah. Sampai luno ni dunya ini. Di neton mabaruba, di na mapinda. In karayaw nito dihil kato ni sin Allah. Walillahil hamd. Demikian na hambuk sila roon. Imam hambuk, nasihat hambuk, sambayang hambuk, fi akbar jam'i fil balad. Nahambuk sila sa laggo assembly, alom sinhula, pagpuon si Manu Salam sinhula, lidhalika kanat hadis sa
hangkan in waktu ini arjas saat yawm al-jum'ah fil ijabah. Hangkan siya sa rayaw-rayaw, sa kusog-kusog na waktu amuin adlaw Jumaat taymaon in pangindua singkitan. Wakadhalika ma ba'da salatil asri ila maghrib. Demikian waktu sin ijabah haud long sin mga ulama puas sin asar sam iban sin maghrib. Mangayo kita no day doon ha adlaw Jumaat haud sin puas asar niya sampai pa maghrib niya in iyan waktun ijabah. Waktu ijabah ay tataymaon in pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, in sambahayang Jumaat, dahin ha mga tartanto inadlaw ini, sara siya. Siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, kana unar tuod, halaw niya, inadlaw, in sambayang Jumaat, amuin, manunjuki roon, biyita sin Allah ta'ala hakitab ni Al-Quran, iban sunnah sin Rasul niya SAW, in kafardo niya, iban nahambuk in muslimin, nahambuk in salaful ummah, salafus saleh, in kafardo sin in sambayang Jumaat fardo, hanasabot yan farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'a wa dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Surah Al-Jum'ah. Amatin dalil sin fardo in adlaw Jumaah. Sambahayan adlaw Jumaat fardo in hukuman niya. Demikian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul Jumaat aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Rawahul Muslim. Dalil isiu amoy maninggali kaniya sin adlaw Jumaat. Demikian hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jum'in man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbi. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Din hadis sin Rasul, isiu maninggali sin tu magsunod-sunod Jumaat, maka tu magsunod-sunod karena panghaman-haman niya, panggaan-gaan niya na pa tatakan sin Allah Ta'ala impangatayan niya, ay tumbukan impangatayan niya din ha mga tao mahaman-haman ha tiyado sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unantod mga umat Islam, kaya sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambayang ini, damikyan in kabidda niya doon, manunzuki doon ha, kalagwan niya, iban sin kapardo niya, iban sin swaytod, parihalaon, baupugan sin kita umat Islam, hargaan in siya, dahin ha mga yato nasabot, al-gasru laha, hati niya, adlaw Jumaat, dakon kita mamaygo. Adlaw Jumaat, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, gaslu yawmil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Rawahul Bukhari. In mamaygo ka adlaw Jumaat wajib doon ha tiap-tiap amo in tao na nakainog sindong. Atawa akil balik. Ambok riwayat, in tao akil balik na siya ay wajib siya tiap-tiap adlaw Jumaat mamay. Demikian din hakabida sin sambahayang Jumaat, munato din siya siyara doon adlaw yan, at tatibo, amoy maghamot-hamot siya, iwan sumulog siya sin sareyaw-reyaw tamungon niya,
malano bago. Kana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man iktasala yawmal jum'ati wa massa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsani siyabihi summa kharaja hatta ya'ti al-masjida fayarka'a rakatain in badalahu wa lam yu'dhi ahadan summa ansit idha kharaja imamuhu hatta yusalli kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Rawahu Ahmad rahimahullah. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiu-siu mamaygo adlaw Jumat iban manghamut-hamut siya bang awon hamut-hamutan niya ingka na indaw iban sumulog siya sin tamungon niya sin sarayaw-rayaw malano tamungon mahuli gumawa siya sampai dumatong siya pagdatong niya masjid sin adlaw Jumat sumambahayang siya 2 rakaat ay sunnat tahiyatul masjid. Demikian bukun siya ika makarihir kamudaratan kangian hambuk jamaah halom si masjid mahuli umundong siya apabila gumawa na imam sampai magsambahayang na ay gumawa na imam atas pataas si mimbar siya magbisara di siya sumambong bang siya daw magbisara iban di siya maglingi-lingi patay manghud niya halong sin masjid bang hatas na mimbal imam umundong siya hatta yusalli sampai mabot na yung sambahayang karayawan nito kanat ingkaunan sin sambahayang kafarat mahinang kiparat ay magpapasun indusa niya dahin ha Jumaat susungon ay hadwa sambahayang Jumaat. Demikian mga umat Islam dahin ha mga kabida sin sambahayang ini iban impahala tartanto aon pahala tartanto amuin awal timprano siya harap pa masjid. Kaya baita hadwa hadis fi sahihain Muslim wa Bukhari dahin kan Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yawmal jum'ati gasal al janaba isisu mamaygo adlaw Jumaat ay biya sin pamaygo sin amuin halom siya junub ay latagon niya tuod ingkatan baran niya ilugon niya yani mislo janaba summa raha ubos manaw siya harap pa masjid pakaanna makarraba badana sa kaulaw biya siya makapagkurban yani as-saatil ula ay biya siya amoy makapagkurban unta awal saa wa man raha fi saatis saniya sisimattu pa masjid adlaw Jumat ikarwa saat na ikarwa waktu na ikarwa na pakaan na makarraba bakara biya siya sin makapagkurban hamuok sapi mandangan wa man raha fi saatis salita isimattu pa masjid adlaw Jumat ikatu waktu na ikatuna pakaan na makarraba kabasan isisuin matto pamasid hikatuna waktu biya siya isa makapagkurban kibas hambuok kibas atawa kambing wa man raha fi saati rabi'a hikaupat na matto siya pakaan na makarraba dajaja biya siya isa makapagkurban hambuok manok wa man raha fi saati al-khamisa matto siya ikalima na pakaan na makarraba bayda biya isab siya makapag kurban hambuok itlog hati niya mga tuan mag-asibi bang kita amoy matto pa masjid adlaw Jumaat maray na in waktu masumakat na imam
Pataas si mimbal na inito mag-asiriin karayawan ing pahala. Ito yung hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faida kharajal imamu hadaratil malay. Bang gumawa na in imam ay matto na in imam pataas si mimbal ay hatib pataas si mimbal hadaratil malaikatu. Humadir na in mga malaikat. Amoy kalawang-lawangan si masjid. Humadir, sumud na palam si masjid. Yastami'una dikra. Dumungog sila sin nasihat. Dumungog sila sin khutbah. Yung mga malaikat. Wa fi riwayah. Amok riwayat. Ida kana yawmul jum'ah. Apabila in kaaunan. Maunin adlaw jumaat. Kana ala kulli babin minal abwabil masjid malaik. In kaaunan lang niya sing kalawang-lawangan si masjid tiap adlaw Jumaat tiap lawang si masjid aon sadyaron mga malaikat niya nagsusulat nagdarasin record nila pagsulat nila yaktubuna al-awwal fal-awwal isiusin sumod muna palam si masjid sulaton nila mangingan mo Abdullah mangingan mo Abdurrahman na Abdurrahman in sumunod sumunod lang, makauna lang tayo Abdullah, number 1 hi Abdullah. Bang sumunod hi Abdurrahman, number 2 hi Abdurrahman. Bihet to na sadya, amok riwayat sin hadis. Yaktubuna al-awwal fal-awwal. Faija jalas al-imamu, bang lumingkod na in imam, ay ataas na sin mimbal, uhos na sumalang, uhos lumingkod, tumagad na sin, bang hikarwa, tawu suhupa. Tambulon nila na in record nila yun, in book nila yaon, in recorder nila yaon, waja'u yastami'una dhikra, sumud na sila, palam si masjid dumungog, sin nasihat, khutbah. Awan ito yung kabidda, sin sambayang, sin Jumaat. Wala ito naawon hakaiwanan sambayang 5 wakto. Awan ito mga umat Islam. Dahil nakabidda sin sambayang Jumaat, ujubul khudur, wajib in himadir, ilayha matto, hisyusuin kawajiban siya sumambayang Jumaat, dahil naman hakausugan, amoin akil balik, sukupin akka nila doon, hadumungog, bang nila karungugan in, bang halom si hamasjid yaon, hapar man sin Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع جمعة Surah Jum'ah ayat 13. Nah, ama itu mga tuan mga rayang tiawag kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga namamarat saya apabila nanawag-tawag na in manawag-tawag ay in Bilal pamagsambayang Jumaat adlaw Jumaat pasaw kadto na kamo panaw na kamo pag-us-us na kamo ila dikrillah matto magsambayang Jumaat humadir wadarul bay tinggalin niyo na in pagdagang pagbi niyo pagtinda niyo hawak tuyetto ito ang mga muslimin akil balik kawajiban kau na sumambayang Jumaat. Fala yajuzu astasagul ay di manjari kau magpabisi hawak to yan. O kau muslim akil balik usog bang sa usog ayaw kau magpabisi apuas na sin ajan pang uus na magbang hikarwa ayaw kau mabisi bibayin simpagdagang wala sirain iban simpagbi mataod mamimi wala gairihima iban dugain pa rin ha dua mami iban simpagdagang wala yasihu sayun minal ukod bang puas na inbang yaon di naman jariin magpaon pa kamo agreement parjanjian doon nakasulaton doon mag-uno lang niya, mami pa ako atawa, sulaton tanaa ini.
di na yato manjari wang puas na imbang, di na ito mabilang ukod alwaqiya mimman yarjimul khudur bang kau kawajiban sambayan Jumat in kamu dua kawajiban kamu sibuk-sibuk atau siya kawajiban ini kawai atau ini kau kawajiban siyawai sibuk dadi na ito manjari na impag janji waktu puas simbang ang tuwing kabidda sin at sambayang Jumat wala ito naon kaibanan sambayang na bisan palong ngayong kaunan sa upama magbag kamo indua kamo magkilahi business atau magtaymang mod atau magbagay magbag kamo harap pa masjid hati niya ingkaw ng sindua usog magbag karua harap pa masjid jami magsambahayang imaksud nila karua amoin sumambayang Jumaat puasin ajan at sumambayang Jumaat sakali pagbak nila iton ubos na magbang ubos magpaon pa sila riton janji atau agreement atau magdagang atau mami na di neton jarihon sinsara kanila damikyan apuas na simbang ikarua tabaya magjanji sila sayan painal baya munal to din pagbi nila sa upang pag haramun wa batil in agreement yaon ibang pagbi nila pagdagang nila haram na kanila iban ba talon na sinsara hawak to puas simbang la yusbitul mulk di neton mabilang long ta pagmilik atau pagbaya lil mustari di reton masabot hataw na mimi ang magpaano ning agreement neton di reton mabilang milikan niya nain yag bisarahan niyo yaon fil mubi hamoin hapagdagang wala fil ba'id iban di manjari hamagdaragang paaunon niya pinyeton bisamani mga amin harga wa alayhima in wajib in kanila dua yataradan atin niya magbalik sila sin kakahinang nila itong puwas na sin sambahayang hadal bay atin niya indagangan yaon in mamiyaon ulion magbalik atawa di sila manjari magpaon na hawak tuyaw puwas simbang ikarwa hadal bay yatabayaan min jadidin ba'da salah magjanji sila magdagang sila mami sila bang puas na sambahayang amo ito mga umat Islam kabidda sin at sambahayang Jumaat sambayang Jumaat dahil kabidda pa sin sambayang Jumaat takumo tukaddimu khutbatain paunahon in dua khutbah ito bidda siya dahil kaibanan hari raya bidda siya rin na kaibanan sambahayang makauna sambayang Jumaat supaya paunahon in dua khutbah alam sin dua khutbah yaon mau'idatun linnas ang wasiyat wa'ad nasihat batumtum hamano siya bima tagtadihil halu ujul istima amu yan manunzuki in halian wajib dumugon hataini hutbataini in dua hutbah ini ala kulli man yurjimul khudur isyu-isyuing kawajiban umadir ay sumambahayang Jumaat hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmil jum'ah bangkau umian haiban mo habagay mo hadlaw Jumaat alaw na ka mo masjid in hatid naghutba na alaw na ka mo masjid in agi mo iban mo ansit undong kaw wal imamu yaktub faqad lagawta in imam salta in imam yato na naghutba umian ka iban mo ayaw ka mag-story ayaw ka mo maghibog suong kaw mari siwog kaw mari umisarat kaw biya di pagbisarahon lagawta ay nalaga in sambahayang mo nalaga ay nalarak in uno
pahala sin dungog mo sin nasihat. Lagaw ta. Laga. Atin niya, liubo mo in karayawan mo pahala. Idamit kiyan riwayat din na Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sin Rasul annahu qala man takallama yawmul jum'ah, si magbisara adlaw jum'ah ay in hatib hatas na si mimbar wal imamu yaktub sa tain imam nagkhutba na bahwa kamislil khimar in siya yawn hawak to yawn biyasin sa pantun unta yahmilul asfara nagdara barang ginisan na barang luluwanan at asin taikod niya walladhi yakulu lahu ansit amuin umian ha bagay niya ha iban niya atay manghun niya undong kau laysa lahu jum'atun way roon jumaat niya ay laun sin mga ulama way pahala sin way karayawan sin pagdungog niya sin hutba biya da sin sa pantun unta nagdara luluanan barang hata sintaykod niya di niya kaingatan unuin hata sintaykod niya yaon di niya kaingatan pila imbugat sin diara niya yaon diag misal sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Muslim halom in imam in hatib naghutba umian siya undong kaw halikaw atawa sibog kaw atawa panaw kaw atawa karikaw atawa dahon niya magbisa na yeto kabidda sin sambahayang ini ay annahu yukhrim min sawabil jum'ah atin niya nakalayo siya din ha pahala sin adlaw jumat walakin la tuljimuhu i'ada sa magawa di na isang kawajiban balikan niya in sambahayang yon di na siya kawajiban sumambahayang magbalik jumaat liannahu mudzian kana kumugdan da in sambahayang niya ton sa wahadya pahala sin pagdungog niya sin hutba mga katay manghuran bar iman nagdurungog ayaw mamisarain hang katao ayaw daon ta magbisarain hang katao sarta in imam yung nahataas si mimbar nagkhutba ayaw kita sumalang di manjari sumalang dami kiyan di sa manjari kita uno sumambag sin salam sampai bang aon mamahon tay manghutta umatsing siya umiyan siya alhamdulillah di kita manjari umiyan yarhamukullah iban insya di sa manjari yahdikumullah wa yuslih balakum di na way na yato bukum biyasin awasin sambayang bang aon tay manghutta atin niya mamahon sarta mamung siya alhamdulillah tawajiban kau sumambag yarhamukullah in jawab niya magbalik sambag niya yahdikumullah wa yuslih balak ibu banghad law jumaat in hatib hatas na si mimbar di na ito manjari magsambag siyang bagay magdua adiwahi yeton kabidda eton sin sambahayang jumaat bukum biyasin kaibanan waktu na demikian lali kay ridali ayaw biyasin bukon pa biyatto bukon biyatto malingkan bang sa tain hatid apabila malingkan long niya bang in hatid dumakay mo magbisara atawa ikaw in dumakan kana darura di maslaha aon important long ta emergency yet tumanjari biyasin long sin imam atib long sam hatas na sa mimbar long na sambayang na kaudwarakan long na ayaw ko matuong yet tumanjari atawa long mo daw mo siya bisara manjari long mo na aon sunog ayaw pahabain hutbang long si mga loma manjari dahin hakabida sin sambayang jumaat annaha la tusalli hiya di niya sambahayang bang siya hatulakan di kau sambayang jumaat bang kau hatulakan ada pun yang 5 waktu sambayang murah kasal naka jamak naka
in Jumaat di na ay bunatod in mga nagtutulak-tulak apabila yung kaunan nila nagpapanaw ha ginlupaan ay nagtutulak ginlupaan bunatod in sila di na sila sumumbayang Jumaat. Adapun apabila yung kaunan nila hawla sila nakawutang hawla yung kawutangan nila at niya aon sambayang Jumaat na wajib da kanya in amoin sumambayang Jamaah atau Jumaat. Wajib da kanya humadir iban sumambayang iban si mga manusia kana magpama ni Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Nah, intao hatulakan amuin hahula yaon siya hahula hakauman huwa in siya din ha mga bariman amuin lamod siya ha ayat sin Allah amuin hatawag sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salat. Bisan kau hatulakan sa iyong kau hahula bukon kau atin niya hahula dukain kau sa iyaw na kau bukon na kau hatulakan na wajib na kau ito matto sambayan Jumaat iban sin mga kauman. Dahil ha kabidda sin uno sambayan Jumaat unato din siya di siya manjari jamaun mo in Jumaat ang buukon mo iban sin asar paghambok kung jamaun mo in sambayan Jumaat iban sin asar iban asar isang manjari jamaun mo pa Jumaat karena in sambayan Jumaat in siya independensya tertentu di siya manjari pa jamaun hambuukon iban pahambuukan Jumaat sambayan mustaqil lah siya in siya kandiri niya tunggal siya suway siya uno sambayang kandiri niya ha mga inian mga hukuman tertentu wal jam'u alladhi ja'at bihi as-sunnah in jama' long niya kaya baita sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna hawot sin duhur iban sin duhur iban asar yato manjari wala yasiu kiasul Jumaat yato manjari lomo kiasul mo in Jumaat biasin duhur iban asar di yato manjari long sin mga ulama amo in kiasul mo biasin duhur iban asar karena inyetun mukhalif li dhahir sunnah kasulang kau ha amoin matampal sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala kiasa ma sunnah di menjadi kiasun in sunnah wa fardo wasful mukhalifah karena indak bosin maka sulangkau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma al-asar ilay Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya jiwen atau hiyambuok piwonin sambayang asar pa Jumaat atau wala niya amuin hiyambuok jamain kasar amuin ha bisan in kaunan niya hawak terton matigdain ulan demikian hawaktu siya dumatong wasin atau waktu siya dumatong iban demikian puasin na aonin amuin kabukaan atau ka halom ani halom sin hula wala yasihul qiyas min wajhin di manjariyatun qiyasun ayatun aparugain karena inetun matarang in hukuman sin dua sambayang duhur iban Jumaat in qiyas amuin antara sin dua long tasibu in uno waktu biasin duhur iban asar dain hakabida sin sambayang Jumaat inala takumu fil aksar mi mawdi'il minal bilad di ito maon hakatan halom sin hula bukon katan masjid asibit na pula pauno nin Jumaat
in Jumaat doon sadya hamasjid jami atau dakula. Bukunet di paunon hahula amuin katan magpaon sin Jumaat hambuk hula malingkan ito bang li haja darura in ito atau hal masikpit in hula initun hilap longta hatabiat sin kahalan dahin mga sambahayan initun paunon in punong in sambahayan Jumaat at tiap-tiap longta village. Demikian nasabot ito unal to din bang paunon patauron in sambahayan Jumaat lam yakun ma'rufan at iniyabang amuin masjid ya umukun ma'ruf at along ta patut pagsambahayan Jumaat initon at inedi sila menjadi magpaon katan masjid sampai musalla pag Jumaatan nila sampai musalla ni haring simbahay nila o nga rin kita mag Jumaat sinaon na masjid dakula pagpunan sin kamatauran haula yan ito mga umat Islam inhantang niya kabidda sin adlaw Jumaat din sambayan Jumaat. Mataod pa ini ang itong khasais kauniya in nasabot ta arapon in khasais kabidda sin sambayan Jumaat as-sariya adlaw Jumaat insyaallah taala nasupatan na to in mga ini tugtog dito na sadya in ito hambuk ito dahang kanapi na mo yung mga topic ito karena patumtum na mo ginhawaran na mo dana yung kita niyo apagkala sin adlaw Jumaat yan na sin mahapon ini sampay pagkonsum niya pamahapon niya inyeton adlaw Jumaat siya aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na mga palagungan akam Islam in sarayaw rin pagpatumtum sin kalaguan, sin adlaw amoy in biyabita sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan in sarayaw-rayaw hinang sarta sa lago-lago tutong basan din Allah subhanahu wa ta'ala amoy in tiwila sarta piyataran siyang pamo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga nagkasabot nga rin ang mga hadis ito sa Allah na magkakita rin dito hadto amoy in pangadyan sarta tindukanan sin kita niyo tungod kapagkala pag-arama kaluon din doon din ang mga nasabot amoy in wala na hinang sin kita wala pa na kiyahatian sin kita alhamdulillah ito na yung sin kita yung merong pangadyan murah-murahan na waktu ini insyaAllah ibalik ko pa ko na ito in microphone magbalik amoy manghindo akato taniyo supaya lang ta in ito daot na ito at lang ta hikatukbal sin Allah ta'ala kato taniyo yung mga miyumuot sin kita niyo kabuhi insyaAllah ta'ala sampay dakon pakamatay sin kita palyap kita kong doon Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu kama hadaitana lil Islam wa an'amta alayhi bima la nuhsihi lahu udda. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hajana idza shi'ta sahla. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhik sawaban ala sunnati nabiyyik. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليه معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.